Mombraya twine Seattle Festival Season 2 ya tieli ntuko ithatu wake na akiri nteto cia weru ni twithirite twikoro kumekiri mutandao yo weru digital kenda wicindira tikiti nkuluki antu mana ya nana ya 50 ni beretie ende ni antu 10 na bana kibombanite kiri wicindira tikiti okiti kiri Mugambi Brian Mureithe Rispa Mugure Tabitha Mware Franklin Mweti Benjamin Thruanira Anthony Kimathi Miri Karigo Mwenji Judith Kome Morris Karani Kenneth Kenywa Sofia Kalayu na mtu wetu wa Mariam Kendi Wakumantere Cheruiro Helias wa Umoja na Caroline Mwita ba ni bobombete uchinda kiri tindare ya kuiwatra tikiti ya weta Seattle Season 2 yara ya kithea kibwithika Skila Garden Kasarani muchie yuwa Nairobi Jumamosi ya ntariki 8 mweri yo nana wa Kwankoro na ntukinya wowe uri na kanya kabicindira ki wascan kiwara konda yure TV neku na ukumakiri mutandao ya weru digital uchoke bioria ikumia kibibiodo na ukethiro kiwatra tikiti ya twite Nairobi tukaine Seattle ntuko ya Jumamosi. Rutere ruregani na thirikari nronekete ukuma rukuo akaiteneka nyumba ya mutongeri wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua kweta biama bia PNU DP na BAS bakunje biama bioba ukume kiri kiama kia DCP untoboni brada ni ruaboro ni atongeria biama B na kuwa boba tetikide kunanga biama bio untobura Gachagua ya nete abo antuko ya ruari na ikio itumi tukuri kithira no kuona yaka ngwataniro ya rutero regani ikethira itoria mbere ya kithurano twitite kia mwaka yo 2027 arani abatwi urukira 23578 namba yetu SMS kana kiri mitandao yetu ikethira nkithoma ntumiri ciaku twita na mbere na nteto cia weru yana tukuthuranirite kiri nteto cia weru femwe Garato kudhurania kiri nteto cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Gavana Mutuma kuwa swira ura wari Gavana Peter Munya kanya thirikarine akiweta kinya utimirandi linturia kinyaniria ari utongeriani. Rigathi Gachagua kwira Peter Munya ni aibu nene kiama kiawe kuona kura inkayoro kala wakiwa Kenyatta aringira campaign. Abiashara Meru na udhurania woti kurwa bakamugira mbeca baribari cia uribo woti Meru. Mwire yo muthako mwe wa kumaronya Jes kumburo chunkuni bukionania korwero. Anko watu ni kiri nteto cia weru themwe mbitawa mutembe ya Dwande. Gavana wa Meru Mutuma Ntwethingia nekite wirane bo kubiria ura wari Gavana wa Meru Peter Munya kanya thirikari nenene akiari ari ndene yembe South akirure mirandi ya witi na mbere Mutuma nonekete kinya kumeneria mitikale nture akiwote murandi yowe yumba kuwetwa kaitakala ari utongeriane kaiteno kau Mutuma na meneretie baraba iketie yamba koti ira kureana na watho bombera akiwa ba ni antupa nene bamurimi wakimera keu. Dennis Mugendi aina ripotie. Intuku ingi ya Gavana wa Meru Mutuma Ntwethingia gukinya wandi ni kanuni Gembe South kuria agwati ugeni na kwamukirwo na nkiro inyingi ni MC Josephat Mugambi wa mwana kali kurigoria mirandi ya witi na mbere iririkitie irio ndagasa ya kithaniro iriratwirire nkonko dispensary ya Kianda na sibitari ya Kachiore Vodhiri iria wandi irikitie na wikirwa intobia utungata bwa ugima boya ireibwa nete manto ya afya yaratokopwethia ndene ya Meru County Mutuma na thirikari yakona mwaka yumwe neturuorete wondi cia arume ara Nyambene General Hospital na itomitetia ekinya level 5 no ntoitoraite theriera ya Mutindwa ya level 5 ya Meru Teaching and Referral Hospital ya kinya level 6 ibaoba kuwa Nyambene ya itira kinya level 5 area kanuni ekinya level 4 kusogera kabo
no tunya majendelea tayo ni watu kalejesha kuna kuitwa na sibitare ya terege kuna kupoira kwa tete kwa nuki na pigedra ina dieta pigedra ina mosare pigedra ina miago engere uro na masini ngire uro Mumiru nawe augire cia musitenso mo gavana Mutuma ariuga na kugwatwa mbaru kaunti ya Meru yonthe indi mpanga yarara na mithikari nturi nawe Jackie Peter Munya ariuga ni bakoraniria kumucwira ngugi thirikari nenene anto bamero barawere Mutuma na akobua kera ito muronge awa Mutuma na akobua kathuri muronge seneto mero awa Mutuma na akobua anto batiania bawa Mutuma na akobua toye mbeto gedra mezeka awa Mutuma na tekobua tiania munyawe munyano ito kwaria tona na ato mwijana leo anto batiania bariwa munyana ureika ikamunda kanga mugo kwa bate mwaku inawa bariwa Mutuma na kwadia tentore toya le tore na my brother ora mukura awa Mutuma na kwadia no iteka batorombe mukuru heshima na awa tumuire buru atuero tongerie ne miaka 30 kanto bembe bwachiarire mwana mwingi botiara harenge ukawa ta Mutuma mbaru no kana totekenda toegene ne komi baba ka bombo tete boete twage bote komenya boata geteke angaba na bote do twage teke angaba kenda na 10 na my brother lentore woto ero tongerie ne kumande mwi kumande kanga kanini wowe nori utongeriene ote ala makomba kuwa enyo ala melentore embereri otongeria oni narua no bwana ni ala Mutuma kanunia lentore my brother mutano nto edingia kankurie nange kwa heshima kabisa na kwa heshima ya mukuru wa Meru ya mutongeria wa Meru lakini oteto kerezia ubwa ko tuweka tuwekera mbita sio tora ituiche simba yotora eterumana lakini community renge yewe Mutuma na akobua wewe nkai wo kwa Meru Mutuma atekobua totete kaneria wewe tuna arraignment toriuga gavana wetu igavana Mutuma ntwethingia aba abo boriuga atea aboria ntobegembe bomba igociara mwana bokorerwo mwikia skuru kweli ukawatera gavana Mutuma imaendelea bokwenda kwa ungavana wetu toriwane tutam toriwane mi Dennis Mugendi, Weru TV, Wandini ya Kanuni, Yembe South, County ya Meru. Mutongeri wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua nerite mutongeri wa kiama kia PNU Peter Munya ati yari ibwenere muno kiama kiawe kuona kura 28 Rokalau nontu Kenyatta bwithire campaign kuluki Gachagua nari anitana rendekethia arabia mabingi ko bunjo kenda ukuma kiamene kiawe kia DCP hariwa aitene na county chionde 47 kenda kwende kiama kiawe na muroto yawe niti kio rais nele kithenji aina ruonoro Meri 17 kinya kithurano kinene kia mwaka 2027 rukuirwa njirite kuoneka kire kiama kiurekana na thirikari. Heshimu watu watakuheshimu. Tukwemwa kinyume ya Peter Munya na kiama kiawe kia PNU nkumakire Azimio mutongorio PNU na iturire kumeneria mutongorio kiama kia DCP Rigathi Gachagua murio cia bina sese mpatho na witithira mbere ndwaria cia ngwataniro And with a lot of respect. Tukurombera keri together tuichoka kiriro no runyuma ndeka itekuraya MCA wa Kithi Mwandithile wite asiasa batibatu tumira kanya kanene kwariria kwathrono ko Kirimara akiwa kire na batani Mount Kenya East na Mount Kenya West kwa mukira weti na mbere kiri siasa semeru thila ariwa utiki amake ki siasa kibati ko bunjwe ende bia mabibati kwe yamwe na kubwithia ngwatano remwe ni miaria wati mbaru ni kiri Mikanyata uro komerere giti kia MCA wondine yankwene mutugikare na Anteto Nkuluki ni MCA wa Kithi Mwandithile rotonyerete rwariro kugukania kirima akiuga atongeria bakaro akanyaga kaingi akiuga kiri na batane kwarania na terutero East na West rugatetheka bate kuinyeria bangi akiuga ntuba bakirima batiumba kwathukana kindu gatubuthe gutatu focus nakyo na ata tugetha turi aramethe na tukarire nto chuo vitana irima no ndoginya the deputy president githura kindiki anto bagwa to amu support 2032 na ata tumbo mu support twinka to ina to Mount Kenya East tuwa kuruka tutina West
so bira bwetha kwetha biro negotiation when how are we benefiting inya kwetha to ina this other side Mount Kenya how are we benefiting batu turiara na kiriro aria robia maithire ariuga na akaromba tongeria babia mamwanya Jamiru ni ati menya beja kubibunja akiuga kira babati kuthithia ni gutonyana na bia mabingi bakathithia murengo muna kana kira twitaga coalition kenda bakethira bakamatite mende kithe Jamiru Mheshimiwa Peter Munya burararirie oni nkomupongeza na inkua bia mabia itakia mekonjo kinya kimwe wega chago na DCP atongore bamero bara baina byama twena kyama ke PNU twena kyama ke NOPE twena kyama ke UMP na the other side twena bas byama bi in negotiation nebwete kwethirereo na gachagua ke the coalition yo forma coalition ni formwe byama bireo kenda ke thane antu itare ogo kare kinye the interest choite kwa met kenda ba joana interest choi kwa met kyama ke PNU kyama ke NOPE kyama ke UMP kyama ke bas beyond the na bina ufuazi na Meru so byama beyond the bikamate the interest ya Meru ni migambo era ithirite gikirwa ni kirimi kanya toro kurira giti kia MCA Wandine Ankwene mpongeze Governor Peter Munya no ntoba kurungama no karia kyama ke PNU kira kiumite Meru na kira kina mirie kyo Meru twina kyama ke PNU twina kyama ke UMP bila biri opposition bila bikuga one term uro kwenda kuga two term kwena kyama kana opeu ombothuta ageta safari u kwa twina byama byetu no tutumba kwira na nde tutaria byama byetu eti tutonye kyama kya muntu Gachagua wengo atwirire thine ri aririre thirikari na ruto ikuja kwetha netre muranune na ngari itha cha UNDA na inetere achwa ngari we gwitwa DCP kwa Gachagua twona twi ngondu watu na nde tutengari chetu tuthute ngari we DCP yeku tutene muranune I think Gachagua it is about time oto heshima tore Meru twina kura cha kungana ke report rande to sheweru re kwari etwa ni mutuge kare nyuma ya mucemani atete kathirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi na mabisa bankiama ya rigitani ya Kenya National Union of Nurses and Midwives kitongeretwo ni mwandiki munene Fabian Marigo nende barombete amemba bo ucoka ngwene kwambiria ruyo bariwa bote kuona ni mugomo yukuthira indi ni kuthikira rirekeria rekoti na kwathika ura bethirite bakerekerwa bacoke ngwene Nicola Chabari aina ripotie tukomanira na county government ya Tharaka Nithi atongoria bakutetera mandagitari kana nurses county ya Tharaka Nithi ntugo ya muthi barekanite na atongoria kuma thirikari ya Tharaka Nithi na bateganiria aritingwe bonthe eba ugima bomwiri kana nurses ibacoke ngwe kwanjiria ntugo ya ru indi itikuga mugomo oikagwatejanirwa indi kiraba kurutha ikwathikira court orders iraireo court orders actually ni thatu tuwetegeria tigo antu betu bacoke gwera lakini tia turauga mugo tutio call off strike twathikira court order tuga Tharaka Nithi tigo no tuba court orders atucoke gwera tutungatira antu betu no tuba court order ile jio tucoke wira kwa mbijaru tukiendelea na negotiations kana tweterete negotiation ile jina ala ikolo na ala ni obisi ya tayo national office ya union making come out with the negotiations na ku making decisions no tutio twetite strike yetitu kumanana national kwa gutu tutino authority ya call of strike ne members yake tukwa advice tucoke wira tugetagira decision yero kumanana national tukwalia twauga ni macoke wira in respect of the court order area standing na no tuendelete kwalia tukwangirio na wine house issues kuria tukaomba ta thirikari nabu katukoromba tafadhali ni macoke wira in open heart taburia court yugite amwe na ogo bakiwe barekete na kwaraniria na thirikari ino ya Tharaka Nithi kuthina mbe na gutigirira kuthingatiria mantu marabarumirite manasi baba nikenda kinyao mathina mbe na kuthirwa aga Tharaka Nithi branch officials ba Tharaka Nithi to kwaraniria na thirikari Tharaka Nithi na twawatanira mantu metu ma county so na imama atematuga na nondu tukwangiri mama na kwena court orders iririo twetegeria antu betu barutira wira na twepasio na ara national through other means tonekere koneka tuka benefit twinde tekaji implemented lakini gatwaria na tweuja na thirikari ga implement mara tweranirite na twaeja na timeline ya ku make sure mount mama gutwika implemented tulenda actually gutuma ntumiriri kuri
mwananchi wa Tharaka Nithi County tumwele from tomorrow services cionthe cia cibitari cietu ikegua ikiofagwa na thank you muno nuntu twinthe nitukwenda this service Kumachuka Gamba Ng'ombe, Peter Nicholas, Chabare. Mutongere wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua nerite mutongere wa kiama kia PNU Peter Munya ati yari aibu nene kiama kiawe kuona kura 28 ki orokalau no ntuginya atabwithire campaign kuluki Gachagua nara nitana rendekithia ria biama bingi kubunjo kenda ukuma kiamene kiawe kia DCP aruwa kinya ayetani na county chionde 47 kwende kiama kiawe na monoto yawe nigiti kia rais nele kithinji aina ronoro. Heshimu watu watakuheshimu. Sindio? Heshima is a two-way traffic. Kwa hivyo madharau vyama hivi vidogo, sijui nani mdogo, sijui nani creating narratives that are intended to serve your own personal interests. Ni miario ya Peter Munya akigwatwa ni Eleni Kivuti na Justin Muturi bakimierekithiria kiri Rigathi Gachagua bakiuga na kuonania kumena kana gukaya biama bingi na Rigathi Gachagua agishumiria ntuko ya Narua na kubacokeria. Nimeona juzi my brothers pale Justin Muturi, Peter Munya na huyu Eleni Kivuti wanalia. Ati DCP imekuwa too strong, Rigiji hataki chama zingine. No. I think they are misguided. Mimi nataka vyama nyingi. Kwa sababu mimi nataka kuwa president, si ndio? Vyama zikiwa mingi watasaidia kwa voter turnout. Si ndio? Watasaidia kwa voter turnout. Tena tutakuwa na agents wengi. Pale Olokalau tulisaidika kwa sababu agents walikuwa 8 against yule moja wa Kasongo. Hao 8 wote tulikuwa tunasaidia. So we want political parties mingi. Peter Munya akioria na gitio Rigathi Gachagua kugita kanywa kana konyia lome. We need everybody on board and with a lot of respect to Mheshimiwa Gachagua, we are telling him to handle people with respect, restraint. Let him discipline his tongue. Let him put some discipline on his tongue when he's speaking about other people, about organizations, about other parties. It is good for him. It may help him ascend to wherever you want to ascend, because you ascend by riding on the shoulders of other people. Na mimi sijasema mtu avuja chama yake. No, mimi nasema kila mtu aingie DCP. Si ndio mimi nasema? And I'm doing it daily. Gachagua na rekete na kubagwa taugeni ne kwithiro bari mwitone jumweju wa gisiasa jaju one term ende ake bagashinda niragete kia rais. Today that DCP and Rigathi Gachagua welcome all political parties. They come. We compete fairly. The only thing hatutaki mashindano ni kitimo ya rais peke yake. Hiyo tunataka tuelewane zote. And since Munya anasema one term, Muturi anasema one term, huyu Kivuti anasema one term, iko vita wapi? There's no problem. They are all saying the same thing. The only difference is the level of activity. Sisi tuko na bidii. So how those two governors labda ndio wanalia? That one I cannot help them. Hiyo watajitetea kwa raia. Kanyene Kawero TV, Mbeta Nele wa Kithinji. Minista wa Kigina kaunti ya Meru Monica Kadhono mukaririti wa mbundi ya kuthurani oti Bishop Edward Budia na wati Mbarubangi nibaritite mukana kira biashara ba Meru na mabisa bogoti kwamukira mari oti mbeca baribari bariwa nikaba kuthinga tulinya tuonde kendo tira uthurani bogoti nibukongeleka nikinya pakethira bakiolele ndwangi cionde kendo tiro ntubu nibukinyanira muthuri Murioki aina ribotie. Ruangiro wathurani ogota nene kaunti Meru rugitana irombite wikumiria kuthwabongerete mbecira bothuranite mukajo kithirikari muthiru bagwite jaja kimwesemeria boka ina juu na tingugi bambundi jothurani ogoti mwaka yoyo athira 2025-2026 revenue nera kinyete 1.7 1.2 kiuma civitari through FIF
na 440 ikiuma ki revenue. This is the third highest revenue county Mbitawithira collect. I think the second, not to the highest county collect revenue 530. Mwaka yu collected for that yongelete na over 40 million. Na ngwatano ya director mona bautwe itumbeta kuona waziri kuga increase ngurukie about 40 million, and that is something to celebrate. Non to karando guru to kona 15% itetie guru bakiwa na ndi morotho jao ni gutigira ati bakongera mbeca iji nkuruki na gitumi giki niki bakuria Meru ugitakine mtunyo mwe urokuria mbeca ethwa kinengana mbeca baribari urakethirwa akiria mbeca baribari kwithira ithokone kwithira cia land rate kwithira ni cia manduka wawatokenengana mbeca baribari you get a disciplinary action kana muritio ngugi wa Meru county kana wa Meru revenue board urakawatikana nu akiuthurania mbeca baribari kinye guketha kwina disciplinary action na tukiromba ujukiri arite ngugi betu ba eto gota revenue board menyera monono ntu monetary egakwata na information at the moment nyatha iturigwa tuna improvement neno tukuna lot of information konera kuna ka eto gota ka linkage. So the best thing ngomba kuthithia ke ya kwethira orare umobara barajokagia mbecha baribari iji wazira kuweta. The time has come. The spotlight is on you. The best you can do, change uthithia kwagirite, which is what? Cashless. Minister akigena Monica Kathono akiwa no tunya budget nikirite kurika kidomkia okuthurania mbeca nkuruki nekethe kinya kuona mbeca cia thingugire barabongerete ne county Meru. So nangabana no endenete put all the measures to make sure revenue we take and datumba kwithira tukiomba go take care of the increase in wage bill ira yendene budget yetu ira kwekuma anytime na because of that even totoko yokenjukumu ira nene thai ko wako na wa revenue na muthene ni team monitoring evaluation bagabonde bakagwatanira na biso mweru no njotha mkirimi kutigira kwa ntuko 90 pakure torongika nkuruki kirwangiruru so jau jara mantu ya mwe jara tugategera within 90 days as we run also other systems chia revenue board jaja tukaithira tuja gweta muno na tuka report mantu ya ntuko 90 ikiuga irothira na ndinauma in those 90 days twarita kugeja timu imwe gukethera kwina change in Meru County on matters revenue collection. Otherwise, Meru people tukaantu ba kwitikagia o muntu aruma gwita nare takire mitandao ugogetiki ari ibwaga igitara kinya ukaigwa the facts ikiuma kuma kire the concern. Muthuri Murioki, Boro TV, Mutiriro Kangangi. Ndiko makiro no runo tukuona kanya kambere kunoka twicho kiraniro no rokuthetera Kyoto county ya Isiolo. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega ara gauge 30 mat ekwendwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah.
nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi je na kamusere. Inyaju twenaju Jwambishori kuma nice rice millers Mwea. Mogori wa Kinyandu kene etia motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Kawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni nice. Si nice na nice extra premium. Yay! yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu hejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage muthido jwaku kenda wonaga maketha urakubatere nyontu bwante tonkuruki aranire na tukurukira 0724 114 444 kana uriongera rwangirwa turarore akwinagwe. Yetu sako, your success our pride. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuku yao. Emelok nanana lelelek yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anera takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Honorable Ntori Beatrice na kubugwa togeni kiri kigongona kiguchokia nkatho nyuma ya kuthurwa ari waziri wa Legal Affairs, Public Service Management na Administration. Kigongwana giki gikathitheka Jumamosi ya tariki 8 mweri Juju nja kwa Honorable Ntori Beatrice Mwile Market Akethe Ward Tigania West kwa mbiri thinya sharukiri. Mugeni wa giteo ni His Excellency Reverend Isaac Mutuma Ntwethingia urani governor wa county ya Meru. Chokagiria ni murungu nkatho ntuko chionthe tonto ojo ne unga yendaga Bwinthe ibogwati ogeni. Gutige ntukingi kiretaga nja amweja murojo muthongi jo mugatejo thithitio bwega ntuko chionthero ukiri nitunyunyaga chai na mugatejo thithitio na wendo bubu nikyo gitumi achiari bonde betikitie mugatejo mafuko bread tutambia wendo na rumethene chietu kumakire mafuko na mugatejo white jo brown jo mafuko sliced kadogo mafuko brown bread sliced county fresh kadogo white kana toast premium white bread kiri skuru chietu mikawa na guntukonge kuunde mafuko
mafuko ikuwejaga mugatejo gitangika na sliced oreo kwenda wona waretera nje kumugatejo mafuko ti mugate akiuretete indi uretete wendo utugi na nkiro cha kurijaniria na ntubara wendete buru ni untubonte tonkurukika na gwika oda turingire thimo kurukira 0722-872-315 Mafuko bread, take pride in the bread you take home. Kwa garukire utaka kanyakika kathongika wete green yenange karibuni ala nontu mathaizetere na itha mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria ile kama yako kuigwa Karioka ngentera boga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nango eterete au bebe mpimero ndugela nyomba etere kariojo chwa ndo mekaire ete modugi ndoka imodugi ko tumelete Afya Plus inanga itazo zozo onekana ndukene chionde na ndinyareka no na vitamins na minerals teno kwa tukala ni wanyomba zozo nane Afya Plus anke menye kedirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntimetingana ya kwingi iko na mengi naona to ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus nacho jumutu motu te motu ya Afya Plus jogore ndukenerere akwe nagwe ikundi bya kuthetera Kyoto Isiolo ni bimenereti korowa kwa Nasibu Tandisha Habdi mwari wa miaka 19 bakiwe ni Kyoto kiawe kiunitwe kadi ni boretu kureana na ando chemumbire urima karika yayonekete kuongeleka bonene ikundi bini biuriti koti kuthikire ambare mwari uyu nekinya kuji pwewo karia obokwana banta murangiri na utariria nkuluki ikundi bya gutegera Kyoto kyo mtu amwe na agwati mbaru bangi kaunti-ini Isiolo bumirite na kumeneria kuragwa kwa mware wa miaka 19 Nasibu Tandisha Habdi amwe na makarika jange jara jethirite je karikire kuruna na bahari kaunti-ini ije ya Isiolo. We, the undersigned human rights defenders, civil society organizations and stakeholders in Isiolo County, we are deeply saddened and outraged by the brutal killing of a 19-year-old Nasibu Tandisha Habdi from Malkagala, Cherab Ward, Merti Sub-County. Nasibu went missing late last month. Days later, her body was found dumped in a toilet, and an unimaginable tragedy that has devastated her family and shaken the entire community. The voice of the civil society, the voice of the society imenyamaza. Ndio unaona ya kwamba matendo maovu yote yanatendeka katika kaunti yetu. Ni wito wangu katika all civil society katika hii kaunti yaamke. Serikali ambayo iko na gender offices ambayo wanachukua mshahara pia waamke. Tuweze kuongea ndio tuweze kusaidia watu wetu kwa sababu yale yanayoendelea si jambo la kufurahisha. And also our men are not being left behind because some men, our young boys are also being sodomized. And being a lawyer, you know, we are here to protect the rights of our citizens. And as these matters are going on, and we are urging the courts to just make sure that everything that is being brought to them is being handled with the seriousness that it deserves. Kwirigeri kwambia kwa kesi hizi ya kuragwa kwa mwari ujura orero muthia jwa mweri muthiru teretia Cherab nkiamya gutegera mumbire nongana nubwantu tayo National Gender and Equality Commission niugite kathingatira kesi hizi kwa kue nenya gutigera koji bakaritwe bwega. This is now a state case, a high criminal case, and I urge all the witnesses that have been listed to make sure that they come out, and together with these CSOs we will want to make sure that these witnesses are not intimidated. Ateteri ba Kyoto ibongerete na kuga ati makarika tajaja jatibati kwethora jakithiriru mature nene akuru ende jabati kwethora jagika gwa kotini. There's these cases of handling issues out of court or even handling issues without engaging
the judiciary system. And so we are urging the judiciary that we are not ready to handle any case out of court, settlement, or any other issue that might arise, out of the jurisdiction of the court areas. Na hakuna mambo ya kangaroo courts, na hakuna mambo ya wazee. Wazee tumeona ujumu sana, na kwa heshima na taadhima, mimi nawaheshimu, si ati nawadharau, lakini kesi na sheria lazima itachukua mkondo wake. Nikiripotera Nteto Chawero kuma Isiolo, Mbeta Bantam Murangiri. Muriyanto murume ho miaka 29 kumenyeka ya murimi Njiro kuma Runyenjes ni yumburirware nyuma yo chunkuni kuonania korwerwe ni urabaritana iria na wengwe mutwanirwa Josephat Kamenchi nari ritu ya mutwanirwa munene we karekare bende baba ritangwe mundene yumwitabwo manyata naririkana kumworowa na kumuthika mundene ywa Mario karekare nirikirikirore news pindi wa Embu West Vincent Kitili na mwere yo ikwa Embu level 5 ritamoneki aina ribotie. Ucio ni Margaret Muthoni mwarwangina na murimi Njiro wa kurwa miaka 29 agikaira kivoto kia mwana wao uria urerikana wa uragirwe ni Josephat Kamenjo uria marutaga wira wa mugunda nake itura riria Itabua gicigo mbunge kia Manyata kaunti ya Embu. Na uri tuka ni vamu mwirini wake arathikitwe na agekirwa nguniare na akarirwa ndigo ithatu iguru na emwitiri nginyagia asindi nitaragwa twena ruo muno ruo ndocio no aturirie kivoto kia mwana wetu gituike kia kurumirirwa tondu aukite komanda na aukite gwetha gikuo na tutwenukirwe thandu ko OCPD wa Embu West niwe Vincent Kitili agikira mukonde ndeto ino arauga mwekwirwa ni urikiti kugwatwa na uthuthuria ni wambiriretie niguo kumenya kiumo kia giko giki. Ikawa yule mmoja ambaye kwa hiyo boma walikuwa wafanyikazi wawili ambao wanakaa peke yao. Tukaona pia yule mwingine ako na injuries na ndio hapo OCS akachukua nafasi ya kuwa kumweka kama mshukiwa. Mshukiwa akahojiwa sana, akafanyiwa interrogation na polisi na baadaye akaweza kuongoza polisi mpaka mahali alipoweka ule mwili baada ya kufanya hicho kitendo cha uhaini. Tutaendelea na uchunguzi tujue kama ni kweli ama sababu zilikuwa nini ndio waje wauane na baadaye itakuja kujulikana, lakini kwa saizi hatuwezi kuongea mengi kwa sababu uchunguzi sasa ndio unaanza fresh. Kitili augete vuva ya kuthikorwo kwa mwiri ucio wa murimi Njiro uria wauragirwe Jumatatu ya kiumia giki na kuthikwa ni mwekwirwa mugundari wa Marigo ni makorire wina ndivangio nyingi vamwe na kunangwa njara. Ile tumeangalia kwa mbali inaonekana iko na injuries kiasi. Kuna sehemu ukiangalia unaona kama pia kuna mahali kuna shimo labda alidungwa kisu. Tukiangalia pia unaona ni kama sikio moja hakuna. Pia katika ile kuangalia juu tumeona pia kama mikono imevunjika karibu na huko kwa viwiko. Mwiri uyu ni utwaritwo mochari ya Embu level 5. Ngiripotera Wero TV kuma kaunti ya Embu mbeta Rita Mwaniki wa Musiri. Ndukembithi kumehembe ni biyikite mawatho ya meru ya mira bakiwa yakaguna arimi na biashara na kinya kwa belia makatel nibameneretie baraba kureana na mawatho ya bakiwa kaba kuiguna bongwa na atibaita na bere kujeka ngavana meru utumantwe dinkia Duncan Mwathi ni wawe na ronoro. Yuthi kuma mwiri o wege mbibebu meritie na gutariria sheria ira kaunti ya Meru yaretire ya kimera kia mira nya kureta mabandiriko ndani ya kimera giki na tiko ingata mu biashara no riku ni kureta kuganania kiri murimi na mu biashara ukegwa na kona kanyamuke muthigi makateri betre kotini kendero ngamwa no ntoibo batora ko benefit na kuinyelia arimi rionthe oteo eko eliminate muntu kinyoriko kire witi yake compliance orethe musumari orethe mwembe orethera oretha menjaluo ukikualelia utemurimi omira since 2013 omba kwethira kuwa thai na benefit tena mira na since mutumana kureta bill ire komba kwethira ekiunganisha ire komba kwethira ekireta benefit
ke murimi mwendia na inya atui bameneretia na siasa bara bakuonekana batakuwata mbaru mawatho mama bakiuga ibari nyaiteni binene lakini gutie mabandiriko bareta kiri kemera giki kia mira munya na linturi inkuburomba sana neteyo kinene ibure kikurwa na bilira mutuma ntwethingi ore ngavana wetu arombire kwithira akireta ire rombire kwithira yikilukwa bile mira bili ye komba kwithira yetetheria antu betu na bilira mutuma kureta nikienda tumba kwithira twi cut off makatel barabumbite kwithira bakiretwa kiri biashara cietu cia mira ibakilugirite ono tia kubyo tuona ndaba tonyere na alaka bekire mira katero bunene kwa tuika ginya ndeke ciongwa cie taxi saite ura mira taxi wa umberene ne bae kanye ne gau ende dai tore bera batu bakaringe toka au mutuma ntwethingia irare kanya gau bae nako bamwe kanya na mugambo omwe baugite bakawata mbaru ngavana wa kaunti ya Meru Isaac Mutuma na nendere kuthetera murimi wa mira nuntumira ni orongo ya mumiru baba kuya bakithuga si Mutuma bae mwaka ntaka Mutume itare ara ero kanya serve as the governor of Meru County rukoro rwa kweria kurake mantu ya kweria kurekebisha irantu abatiete babwithie nyumbene ye Meru County ngo atambaru ngavana wetu Mutuma ntwethingia kuthetera mira onto wa bilira rawatanira na MCA areta bili kambote dia ciari betu ruwa Mutuma ntwethingia ni tu tam nkiripotera Weru TV kuma Nterechi Gembe mbitagwa Duncan Mwathi akariba murinda ndibonanite kuria kwandroko kumania na mathina nkaboyera bokulukira no ntubo kuthuka kwa barabara bariwa barabara yinyiti witire kaburu na niromba reo kiringa bana muthomi Njoki na atongire bangi kubathangikira kenda bona kuntu kwa kulukira makena babu aina ntatonkulukira Kariba murinda ni bagutariria kinyamara kiria bagukurukira ni onto bakuthuka kwa njira jia guntuku bate kumba kuruta mawira mao wega muno kagitaga kumiria urimi wao barabara chetu chiathukire cha county government amasa national government grading tirudiritwe urimi bwetu turimaga ituyanga gendu imbingi lakini uthina abwete thina barabara chetu tiathurana munda na barabara nonto ara ng'ombe gutsimba na barabara era tukinyanga ibomwe ye mugure na kana kegwa iri atane kwagura na gware ntigora gontu taukwe barabara itwatheniri barabara bariuga ni bagukurukira kinyamara kinene kagita ka mathiko na kulemwa kumerua kwa muthanga ntereino kwa tena mathiko na mwangangarithige ndaro kura tu akamata na gituro gato akamata na njara ugothika mathiko nete mtore ena inyogo ithano kwa mathiko batithika kwina kiatho kine tu kiatho kia murano ka kia ndoki no wangainda bia kamata kuma babarani kabia tu babarani twacha bantu koiga kenda bira muchiro bikatha kimwa kimwe aga ugotie bikibiki yechoko kinyemwe ukaraitha bikibiki ciathirie choko gete kiongo giatuikire no ntoreringa motaro kiabithia motaro urindi murigoro kamatite ugikunira bikibiki gete kwagu kenge twena muthangaga ugo muroni gwetawo muyoka ninto bibi gwe bibi tuchwagira mbecha ndeni agweto murinda lakini ukakuraithiria utiera rithongira murinda no tututienjira arora twena toniti bamami betu bakoruga chai no gogwegwa muthanga uyu ekurukira sesi ekuruka ekiriagiruogo bariromba MC wao kinywa ZDM na ngavana Muthomi Njoki kwigwa kiriro kiao na kubathondekera njira jia guntuku mbito yeta twita MCA wetu twathurire uri kinywa ZDM kae murinda gwa kiriro getu we na ngavana tume CC wake wa barabara aya one babacha murinda burikari kenda mathutethia umba na meto mathutetheka wakara korua oriuga Muthomi Njoki tigopeya gatrakta no takothike Muthomi Njoki moria gitumi kenu na itio twagupere kura murinda monge aga murinda mbecha ira wa toromiria waugire chete atogorera njira kana nata mwankare CDM nkiripotera Weru TV kuma Tharaka mbita makena uambabo akaribu murega ntere chimikinduri ni bokiti matheta ya wa sistema kurea ukinywa ntereu barua ni bamukirite mathina kathumba kumane nontu bomuno rito kuremwa ni kuthoma rire bo masukuru oro na kinya
wacha motungata yangire ya kwenda stima ya salon na kinya kinyozi ndaba kuwa ne bakinyero stima kenda motungata yayo mbako baguna moturo neyo ukia kiminio to ita na to kiraro ne yeto kimikara rikuwa rikwithia matirisi nende tuka tukaorera ko mwankare kuma wichi athibo yere tu twira mundune utere otwana weru ni akariba kuma marega wadi ya mikindo ritigania basi umerite na matetaja kwa gastima untu bakuga boete kenyamara mono kiriana bao baskuru ya mundune ana beto baeta skuru beta mundune ana bande skuru bake yarenge bake ya mundune kuthoma kungwa ithina batu weta kungwa ithina kuriga nyumba to kwaro kinya thimo chiorone batu tothoma de skuru ya thaio tukiumanja ni mundune lakini wakiwa takuma kathima mwanka kwa we mucie stima tayo yorete njirene egitare twauma kuma obisi twaita mwanka mucie tutawatirwo ante tuyuche stima na stima chumete kuma ndaracha ne mwanka mucie goku batu twanoere ku tu batu na batiania inya kireru kiongo ya kurire nte ona kinyocie weta kwenjwa kwe ntu stima iciorire ende ni rio kuria mweshimiwa re atwakora kianjwiri igana ya kireru yake no katwaeta mwanto ya stima na nande rombare yao kiri atongeria bao ito weta weye na ito wetete itarera ya kuma Disemba utakinya ke batwe na ikatwanoga batu mweshimiwa na tokwendete na tokwete kura mweshimiwa oto muthurete kwa roho safi imagine to mwendete na inya muno lakini to mwera manto ya stima ate wikwa otalla kwa we kwina stima lakini wetu tutiona stima na ekirete kwa ekira kinya sigone byankoko simio yeto mporo wa boria twelia na ritho renge ria kiao no ntobatu toria ritu kwangamia indana ngende stima ireko batu ende wana isika tokuwa atire twe bora nene batu tona na umbere batere batu ende obutone baya tumenye batu butu gatha twe na weru bukumurika no ntotiania tena mwana mwongo kana wanda ritokuwa mwachimwa thikire romba rietu twaua tweana thire ruare lakini urenge tutetha tuna thire tuketha tuna maandamano no ntone twagite maendeleo na ure MP wetu utuchiomerie mwanka nende tuhakikishe tukuonerwa TV na kinya watuika tute kuona tukayukia tuenge kinya riu no ntono we twerekerete utiongi ke reporter ande Tosavoro TV kumatikania mbita Brian Kimathi. We Brian, katuone kanya kangika kunoka tuichokera ni rondo rwa biashara bwa koromone. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more.
Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV, entertainment for everybody. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botengana na bongi kinyabure ku aja Meru. Njona harua tukuthongomia na magurija tekuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi guro yonthe yuge ebae. Turi Greenwood Mall, floor ya ithatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka themwe na nusu ciogoro na cio ntuko cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka themwe na nusu ciogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana utuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Wingi nkara usionde iji na singo kusia mwarijo mwake bahatu igusenga na kuoreka wikonora na mbesa mukone eja tukonu orimi kinya ngombe reruteria rita 35 iri ari urondira ngombe mwe munyanyo kwa tuite maguru nkuniene hai no tuite maguru nkuniene nukone iji itena kinya nkorokie mwarijo mwe na ikendwa na arua na mwarijo mwake tega nkara tega ngukuito ethoga tueri tega isuitega pera itubato sanure we tuchanure nito wende gukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirengoku ng'ombe nguruwe na ndithia ingi chonde. Joymax Feeds kuma kwa Kavagara, chaguo la mifugo. Joymax Animal Feeds. Biashara bwa koromone ni bore thirikari ya county ni ranene witambere na mubango yo yokubaritana arasi wenjire bakiwa bo kinyane bware wirane bo munini wa rais Professor Kithure Kindiki Kuluki ni barombe thirikari utrimana na bokenda bacokanire kanywa yuru de kuthamukwo uthuri Murioki na kwathira ripotie. Nimeambia governor na ministry ya maji waharakishe ile sewage ya Wakoromone tuitoe hapo. Wale wanabiashara wako Wakoromone watumie ile mahali, tutengeneze vizuri mahali temporary, watumie tujenge soko ya bilioni 1 ya Wakoromone. Ejine miaria munini mutongiro mgongo Professor Kithure Kindiki akiuga ati biashara bethe bakithamira gundu kura siwenjire yarekia kwithwekie berua Koromone power na nimi ariaje ikigwatania biashara batha kwega Koromone baraba ugite batitho bakithamira antu ara kugwako kagita gaka indikira bakwenda ni gundu ku siwenjire ithwekie berua na baikwe ku ituiko na aratu akaraga mbere thoko yakwa na aratu ingi tu ina tukwenda gwita tayari kuja na aria uko tayari tuko tayari kaona ende na tutena thina thoko yakwa thoko ne yakwa buru na tumbetanie jani cia kwa kateu ende tutikwe the aya saindi na ara gutena roje tutikwe ni ndere nge na toikwende abo na thina bwe aje taka twina siwenjire ga kunekwa bado torua katumare na rome toritira biashara jetu nao tutekorona murandi yo thirikari wetatia akwende tukorwa mondani makati yora tuwita wakero thirikari tuwatanireni tu support thirikari yetu account na thirikari nene etu akire itu era uchi uwere atere anto bakero na ara siwenji kabisa baba merweno pareje koda merweno bakare no leungoroba yako aja akoromana kwenda bokoria thoko yakwa lakini borenda wikwa na kwa tete atia siwenji ne babu na nara raisi uwere bakiuda
ngavana wa Meru Reverend Isaac Mutuma eja thoko neji nikenda betho bagetikaniria mantu jegi wa kibathoko eji na kuntukura bageta. Alafu tuwe na ngavana wetu ura tuendete zaidi. Tumwira ito kuona maendeleo ya era kurita spin. Ngavana bara bambererie kethe ibu akorita nguyo. Ibu baritera nguyo akorita. Ngabora manto manto kethe to chenje dia goromone. Ngavana akeja re. Tote modikera. Ngavana akeja tote modikera. Batu twetiare kodikera ngavana eje adikera mu biashara aigwethene mu biashara na akeja na neje akiwaga atiri utekwina mamuro ewanto beto batu twamukaricha kwa bia vyote na tote okera tokiugo Muthuri Murioki Woro TV mutiriro kangangi Akaribantu betwe Embe North nibokite biure kiri witina mbere bomurandi yura yoruro ne mubunge wonchule state muyo barabara isile baruwa utingwe mwankadai yonekete na barabetita na mbere kure thina no ntubo kuthuka ko barabara endwini katobu aina nteto-nkuluki Akiaria bamwe kariba kuma antrechi antobetwe kyongwi bagwetete mantu jawe kiribwara mi barabara na chiege Embe North mono bakinyeriwe kwa kuma thoko entobetwe kyongo gweta injection ya kinando bakurukirite maraene kirere nanga bakimenerio tongere bomubunge Julius Taitumuni untubokire bakuga barabara wetore thukangi na kugamo na kwethro akirugoria we kiribwara mi mehari jaire thiri gutegintu kiambere tiko getwa buru barabara neji barabara Taitumune yere allowance barabara ni ntona muyumbe nge uga launch barabara ari uruengare euro ngari fulando ndio tukuria atiri barabara ni ita ko launch na ngari fulando tema narita abati kweya kiraita bendere ke ndo to kona barabara ko launch loi tinje na thini dia ndo beto bonde ne tware muntu ari abibiki tware bibiki etanjire na ndo kuma ndo beto utakina ndova muntu aita bibiki ndene kemwe kiramu gothe gotweka koro gothira ende monga thai kinyaberia batoka mateka anje ne twarinya gothe kuni manjese na beto kinyothi maitha yeguo tutinje ino turiarie muno raundi embere orombere president Mwaramu raundi ingi irangio muromba howe tinje inate ko kuona mbia cietu yagacie ciaku uria witu kinyanga oro kwenda na kuja kabubutingani bakiongere gurure untu baruga imande kwa kija ithimi bakuona barabara ene na bate ko bietiki kinyani ni akethia ntocia no ntunethetia ntocia atia barabara yeyete wikirwa no mwanka site ira material ngo ya turo ya wikira lami ya koneka no mwanka to balabala twantere twithe tubwithe tunanga ari etira boge nabo ethio baretani agile baira muchomale kuma icholo ari anwe ari engineer fegi tinje batu barabara to barabara ingi kenjawa to barabara kwa na stage kenjawa ituije barabara yondoro yethaswa ende tinje kona to barabara idi endelea no binafsi byaku endelea ngoro embe lakini uthoke menya anto ikura bagwere anoko kana thai tinje bindi aritie mtobu eta githomo kiri kuna cukuru ira yokie Embe North iriete pio kibutu etona kirasi uti ari mube kibutu ana bethomera inyanja ngweke no rongo na witie prandro ne okati anto riwendo boy barabara ewe gitangwa bethiro bari na barabara njege gwitithiria shukuri chiocho gendi na kinya biashara onga thai barabara ndo beto ne buto ndo beto me ko biashara cio miunda to thamana nara ando beto tangocio babati kurida kenda dure ndo beto ire tu wandure irengi ne more history ote muntu nge walomba barabara thikare na yekirwa ne muntu nge thento aru akiaki barabara kaelo barabara kuma lare weta kangeta eune ke torwa kiagwo eke nioni barabara maore alombere barabara eregwa eregero itanto mithiaru utiongi history walomba barabara thirikarene na yekirwa nare ke okazi anto nari tire anto ngui barabara eye akazi anto kuilami neye kiranto inya barabara Mwaramu ibwo betira yaba kasi kuilami anto nurongo Antonia Ntoto Chewero TV kuma Embe North ni Edwin Gatobu Rais William Ruto wete Kenya ni thiriti kimenyano kiri weyani boibande agere kaita kala utrimene na tongere bandini ya Kiislamu arune yawe na tumiriti kinya mathomo ya madrasa ya itikirwa kiri mutaratara yumweru yo kithomo tigorone ya Kenya Gakimutegi aina nteto-nkuluki Akiaria State House Rais wa Nthiguru William Ruto arakuruthite muchemano na atongoria bandini ya Islamu na ugite tayari na thirite ubaguzi bora bwithirito buri gokiri kuwata ibanda kiuga kira mukenya ri na uhuru bwo kuwata kibanda ta guchumburwa tarehe tano mwezi wa pili
2025 nikasign proclamation ya kuondoa ile vetting ilikuwa inaleta ubaguzi kwa ndugu zetu Waislamu na jamii zingine ambazo zilikuwa zinadhulumiwa. Tunaelewana jameni? Na ndio leo katika taifa letu la Kenya tumeamurisha ya kwamba kila Mkenya, sio ya kwamba vitambulisho zitapatianwa kiholela, hapana. Tulisema ya kwamba kila Mkenya achukuliwe sawa na Mkenya mwingine. Hakuna tofauti ya Mkristo na Muislamu. Hakuna tofauti ya mtu wa North Eastern na mtu wa Eldoret na mtu wa Kiambu. Sote ni watu moja. Tunatambulika sawa sawa chini ya katiba ya taifa letu la Kenya. Na kile kithomo kia dini ya Islamu, tulikubaliana na nyinyi, mliniuliza ya kwamba mnataka masomo ya madrasa na duksi yote yaunganishwe na masomo na yakuwe recognized by law kupitia kwa Wizara ya Education. Na mulisikia nikitangaza pale Wajia wakati tulikuwa na celebration ya madaraka, na nimeamurisha Wizara ya Elimu sasa wanatengeneza sera, wanatengeneza sheria, ndio madrasa na duksi iwe ni sehemu ya masomo katika taifa letu la Kenya. Nkurukira Rais William Ruto kere muchemano no getendini ya Kiislamu netegeretwo kurutha utamaduni bota ndini inu ingi. Tulikubaliana na nyinyi ni kwamba wakfu ambayo inasaidia ndugu zetu Waislamu kulinda mali yao pia itengenezwe katika taifa letu la Kenya. Tulikwisha maliza kutengeneza sheria. Sasa tumeweka advertisement, imekamilika. Ya kwanza ilienda segemneke kidogo, lakini tumerudia kwa sababu sheria ilitulazimu ya kwamba lazima kuwe na public participation ya kutosha. Lazima Waislamu wote wajulishwe katika sehemu zote za taifa letu la Kenya. Hiyo kazi sasa imefanyika. Nasikizeni ndugu zangu, mwezi wa 9 next month tutakuwa na wakfu yenu, itakuwa imekamilika, na sasa mambo yenu inaweza kuendelea na taratibu yenu ifuatwe vile dini ya Kiislamu inavyopendekeza. Kiripotera ndeto cia Weru niukambitaga ki Mutegi. Ono tukinye muthii wa nteto cia wiruthe mugucokeria nkatho na tubuguthwatanirite na uni tukaitha tukwatanira ruyurukiri kiri mubango yua kugukia muraitwa mathithi ukari muruini kirimi nani Mutembei Edward.